lat voi som thum pathum na kum som li na November ni som ni le pahni sang ni le som ni pali hian dor pui hola man ani dona gospel night in bulkan tran dona zan ni na hi leng ze maniang abula tanga to phleng lo thlir don nia An bahan moi tak em ram hung pastor bia ko shan pavalai po te chunga lom thu kan soi tak sekani zanina pavalai zai all of the year dom tu te an ni a an pu do a ko ani music video Music video of the year. Tuna nominated kan lo thlir mi support ang. Kan chat to em. Tumhe kan rin le. Lelte Award. Voi som thum pathum na kum som li na. Thing thaya kan ami aro pui kan ye kan lo tlanga. Lelte organizing committee le. Mi puite in sabah cuma lo tu kan soi tak sejene di kan soi tel di lok ani. Ole music video of the year. Dai sei na. Videographer hi mal som fa nai tini ông lo vắng Jonathan Hiền là những hàng mày bảo xíu Lelte Award hian đấy xí na thì là à hôm nay thì các chuyện đó bằng gì anh ông là vợ
mun da an ve va nge an tel ve thi lova an ve se la ka ti le men ngai om thi lu ka ma ni lova thas mo da mo da ko han om thi to lova ame ro chu an om huna ko lo thi ve ka ringa ke ai ma hian an lo ka ringa ni thi to kan chua ka che te pa ni chu ma lo thu ka so ni ti chuan kha kan videographer mal so ma po zai la hian crusaders night lama video boy pui ngai wangin hela ma ro tel thi lova tu pa mi lo chu sa ro ti ha chu ma po lo thu kan ka soi bo ka bi ta ni phis na ti boy be ma video a lo tin thai tu ra ta na tha le su ba ka ngai tu na zong zong se ma khatia mi boy pui kha ni a zai na ko hian ama awa pui lo thu kan soi ni ti chuan hela an tho pui te zong zong lu le ya heading college no pangte ti chuan central on look up kan tan na ti me a music video kan tan na look up te lu le police station te ti chuan Jonathan Liana kan lo pui le mai che chu ba chuan kan chen lok do che ni la hen lo ding la ti ro Lelte ben ta ka lo chuak sila Lelte Award hi voi som thum pati lai mai ho thling takin nei alo ni to a zanina hian a voi som thum pathum nan hun kan mang le do na ni a ro pui khop mai a Lelte Award ro pui zia chu kan sia anga kan artist ten award don chak em te zinga mi kha ani a kan award nei te kan sem te zinga chuanin aro pui ber te zinga mi kan ti lo thei lo ani ti chuanin hei he ti lama hianin 40 years so ain ti ko me a he hi nge chan te bo kha kan lo ti mai thea he ti lama kan hunga hianin voi som thum pathum na ti kha ni box si a he hi sha thiam lo kan lo ong ta kin voi som li na kan ti 40 years hi chu sang kha zakwa somria le pali khan Lelte Award hi sem chan alo ni to a chu ta chang chuan sang hi khen khan khat dana sem alo ni a tin sang hi atang hian tin sem alo ni ta a chu voi som thum pathum na sani na hian kan manga akuma chuanin kan chu chuan sang kha zakwa somria le pali atanga sang hi som ni pali kha alo ni ta a chu som li na che alo ni ta ani kumina hian zone hat club award ti in club ta ani chuan khoi takin na host khan ai remruat kim bu bong pui ma ani Remruat kim bung pui ma ti ani a hilai mun chen mi troi lung thu e pathin chu in pangin an rosen hilai muna award tong theidinga mi troi lung thu pathin chu in pangin sin la organizing committee hai chuna kalom em an ko malom thu ka shil rosen kalome simte hamin kong gen dinga amasai na ibyak pathian ko makipa thu ka gen masahin chin changle organizing committee te ko Manipur organizing te ko makipa thu kong gen te hiteng hinte kakipa ke yan va boy how keep cookie la swar sila Love to say na toite ni vele dona ni. Hello, kalome. Iso kele thado cookie hin thado bawa kang say ni
kipa amasan hi dabang chan bau ka chan hi pathin zal hi in sule organizing committee ho chunga sang avelin ke pa tho ke hin se kipa Somna pathian chunga lom tu kasoi masadua chuan hei pu si din thanga te le organizing committee le pu ke tlang sami ka aming na thengin to an mani tenena lom tu kasoi dua chuan RYA te po lom tu kasoi dua Zavayan lom tu kasoi let ani Proceeding akan award kahan lan leta sila. Sulit motlok hitu pakasang oleh berita tota amnya tota itu tanya tersengat hanya pesuti tuwa Ruben si beku bersama oleh berita tota meral hasipi MHP tapi ta cenjot kita ti leta nadai cuti ta menculik oleh berita tota puji fikara Lelte Award hitu pa nang hasulin berita atau Nathan Lelte Award zen rosai kalome. San hi chan akaphak tartu pathian sina long thu ka chim chupina hi dir huni ka dir khon adinga lai biele la dir kam tu pol an hola nak huanga hi dir hun ka ban phan khau hi an chunga long thu ka chim le chun hi Lelte Award song na thak Award tong tingi kai ka ban thi thin lung tam ka lom le mai le chan songa hi Lelte Award hi pathian ni chua selo umpi selo vul chin ko se ti kha du sak nak sang di khan duin ko long tu chim ko tok se ka lo zone hatlak award sani na kim no huwe in karinga kan unaw paitete e award dom tu hian ani lu to ka koi kan khop maya na trophy tu ko kan sia fel vik to achan de wang chu kan thelawa nge ani lu na chan Lelte Award ti politics til ani lova namin zom khom zel ani atana kan vote se ani chuan kan unaw paitete pon ei abula tagin mai ko ala se to pin zo fa te kan in zom khom zel thena tura man ruani ti imin hiat wile turin kan ni cheuli award kan bot seina atana tha kam ta tho tu organizing committee pu lan pu masai lo kan chairman hova ma kan lak nahi robu kitiya teju heti kan ke bai kan ya chuta putra kum som sani pa ni kan trep to yen hi kan ni amar chu pathian in hun tra mi pe tho pui tu sel tak tak kan amma anlo ti an mani wange zani na hian etiang sim the hi kan ni kin zena ke ni chu kan ral zelenga thang thar zok ten e awat thi
anh chun giống như vậy cái mai anh ấy cái thì rồi chuan sum lệ bài thọ tụ tao anh oma nuôi sôm bor về đi gần sen chuyện này thế ở wat sum anh hiền mình chỉ cùng sum này nó anh ấy boka không nghe sponsor te deal về ông kan tia Enicia anh đi là chuan kan giúp bị masa anh hậu tu te kan lu tia rang thiang perin in project te khar the lu tu la min tia chuan thì anh kin arang in kan an buat saya anu lani nga khan nuai som chin lu chu adil theilo an ti ta project kan han siam thale ta nuai somin chuan सरकारा kan thelu ta amaro chu he kan project ki min pom sak thelu wanin kan hotu te hotu berten min pom sak thelu wanin zanin hian chokchi takin mitlo mai te na USA te Australia te UK te le mun thang thang kan una te le nga tum the amu te ni na ut kan do ta tu ni kan khiu ani athian in min throe kan tum trai ta min asia yang hian ani na hian wal pole of in kan om thela kan tum trai na pathian in min sa ra wang po hian kan lom ta me ani e to pin mal langi na e ri moi mang hian zo fa de in su ko zel an bu ale ko me Sige na. Ang long yan ay Kristal na chungwa cha bei sei di mit lovi ma se he kove se dan la na ya Lelte Award sang ni som ni pali akum som tu pathum na le kom si som ni na ni kopa Writer of the Year Award dom tu chu lal roi tlonga ralte Mizoram a chau ni lo khovel puma zofa te zinga hian helel te lo ki zel sela nam in pum khatda khen tu lo ni zel ro se klame Good evening. In Pai, Hatilaya Omle, Mizoram Song Songa, Mipi Song Song, Chibai Kapukitu. Nominees to the clear. People want to saw trees, and the bed to open heart, and trees, Nazara, Tiam Chamin.
chú ram lun pastor pial cầu sanh pavalai Paul lom thi soi na tur tam tak kan nei a zanina hian zawa in kan sei sek lawanga ama saberin Lelte Award lutak dong thei tura min suai tu pathian chi fakin ong ro se ken Lelte Award organizing committee chunga kan lo me ma ramhun pastor bial ko san pavalai Paul conductors pathum te le member song te in pek na a bial fuai tu ayo in lo thu ka soya ten music video mission saktu puzo wale sit for ti chunga lo thu kan soya ten music track le voice record mission saktu tangwal manise ai si sa min thang de la lom thu kan sei boka ten recording studio athona phal takamin man tie tu doctor ma ma ka chuma kan lo men ema atopera chuan kan zai min hut saka zanina local song tele TV lama min lo thiar tu song te chuwa kan lo bokani atopera chuan he kan luat don lutak hi pathian ro puinan kan la ne kan lom me mai ramhun pastor bial cầu sanh pavalai Paul kan lom pui cheu Princess Mimi chunga lom thu kan se ale tonight chuan new artist of the year Lelte Award sang ni som ni pali voi som thum pathum da new artist of the year nominees te chu ilo thir pu ta u New Artist of the Year Gospel na tutsu Fungenya Lelte sangi ani kan nu le pa te kan u te ke ni po in kan no pan lai changa kan ngai hlut em lel te nge mai kha new artist of the year kan le thei hi phulo ka in ti a
ro pui ke tia suti ron chuanin kalom mai ti ka soi du a lom thu soi na dor ka nga lu tu ka ma ra chu hun kala da mang ti ka lau sia kan soi wat ange commenter ujero ma dinu ba ujero le sang sangi chunga lom thu ka soya chuanin kanu le pa te mi chung chai puina ra hi ni tim ka te la ma som tam ta ka donga an pathian ben hin na po ka chang chin ani chuanin ka thona focus mizoram big tak india mi samhai lamte samhai cable network ka thok pui te caution lama ka rom bol pui te ka chang te le ka chung te mi support na a lom thu ka soya ka zai min ngai hlut saka lo ngai thatu te min du sak tu te chunga lom thu ka soya pathian in remedy chuanin ma di kan la le zelanga min lo support zel turin ka som chewani chuanin zainina helai huna invitees ka ngai san em te zainama ka u te thyang ka ti em te ma a heta in ma ka ding theya ka zalma chu ti ra chuanin anam ka ti thawa chuanin lelte organizing committee chunga ka thilung zong zong in lom thu ka soya lelte hu ze se pathian no pui bero se ka longe Group of the Year nominees are here. Group of the Year Award number 2 Faktu. kan va phu lo ve ama saberin pathian ro pui ber se ama wangin ke makan siria to tu apo zai thein kan lo ma voini thlengin zanin thleng khan kan la perform theya lal pa hi ro pui ne kan lo tak zet zeta tin lelte award he lelte award lut tak mai hi kan pian ve ma kan ti la kan cái tất cả các biếng tôi cần biết biết trên cái biếng đó lâu mà thì cái cần perform khanin cần gì mà cần chuyển pa biết tiền đến về thì lâu quá anh đi lồng trái là màn transfer là vangin cần gì mà làm đến về lâu quá apoi cần tích khóc mấy giờ na kim tất cả hàng perform cái hàng đủ tệ đấy nên ama là chụp thiền nên hun đơn giản dọc tệ cái ai thà dọc cái bộ để giải nó đủ hun tập bộ cần mình đã bị tua ra hàng ngay à cần lom tắc xích trên này để cần suy đua tin anh mình sẽ có đồng bùi hồ tê anh chạy để mà tu lại ở page one in nghe cần giải thiện xuân vô tắc tắc group làm page one anh đi à ama rồi su zena cần chung aron tlahi cần thiên lung takin cần lom này đi kha cần suy non lê đua này Lelte Award vul sen sela pu si đi na Lelte này tu pu hi dam reng ro se he kan tu sang na kan la ni tất mẹ những trận thi tu Lelte organizing committee chung ở lòng này Pen of the Year thì nominees the no clear Oh,
history kan soya kan ban kan din tir lai vela athil nu jakhak deuh kan soi chang le khimom deuh le kan ril rul kan ngai tu na ala peng tu le kan thilung song song lom thu kan soi na thin chu hei hi ni zani na heteng hun kan bang thei du a masaberin lelte hi kan ban sang ni soma gang to ka notice bid contest finalist kan ni ve tumal tum khan lelte hian chanchin po hamin ron zot lem lawa lelte chanchin bu khan kan ban chung chang ron ziak ve hlok me chu chu kan ban mi pui mi te hriat tur min pho chuak tu masaber ani wangin he hun hi lelte hi kan ngai du em ani dinga kan soi masaber du ni chu ta thang chuan he award kan hlut tur zia chu min hriat thiam puin karing chu wangin zanela local song song te zawai chunga lom thu kan soya tin kan ban min lo support thin tu te kan rimoi min ngai khak sak tu te mun kan zaina pianga min lo support thin tu te zawai chunga lom thu kan soya tin tun thlenga kan kal theina san hi ke mani chu kan ni lova alang lo lama hian kan chung te kan thian te an trangkai em maya chu wangin an ni chunga po khan lom thu kan soi tak meu ania in zawai chunga lom thu kan soi kan lom ve masayin zanina Lelte Award voi somthum pathumna akum somlina dibok zanina award la thei dora ramchang min siam saktu Lelte Award organizing committee te chunga thinum takin lom tho ka soini ale artist of the year gospel nominees te here Lelte Award sang hi somni pali singer of the year female dong tu chu lel du saki Vanro puita ke masaberin pathian min chu fakin omro se zanina hian hi kanominis puite ka thlir khan la om ve ve an nia an thiam me ma chuwang chuan zanina hian engpo chu ni se an thiam ani ti kha ka ngai lu du ne me mani ti kha kan ron soi masaber tu a chuan he tu thlenga min shual thing tu pathian hi ro pui ka ti ma tu thlenga shi se na chale zai theina pe ka wangi pathian chunga lom thu ka soya tin zaina hian ka nu le pai miron kal tuya he tun din mun ka thlen theina hian mani wang leo leo ni a an mani support na tel lo chuan he din mun hi ka thleng theina wa ka chung te le ka nu le pa min joy om na te min support na zong zong awai thin ru takin lom thu ka soi bogani chuan zaina handle the organizing committee te in chunga lom thu kan soya he award lut tak award voi somthum pathum na kan lo thenga he award hi top chin nei lovin he chen hi kan thleng to a organizing committee te in fakom ka ti ma lalpana le tam takin mal som seo ro se ti kha kan ron soi du boka chuan zanina tober na tan kazai na tur engki ma trek te thil shang min boy pui thin tu mi shang ka ti boy te intel lo chuan kazai thei lova chu ba chuan ka lom ma
tin ka zai mi lo mai hlut sak chin tu te in zawai chunga thin lung takin lom thu ka soi boka he award thi in tan ka dan boke kalawe Choir of the Year nominees tele adong tu kuan san ko ni Choir of the Year nominees Lelte Award. Lelte Award Samni de Somni Palia Choir of the Year Dong Tu Tachu Tingdol Pastor Bill Zaipon Le Izan ina Tingdol Pastor Bill Zaipon Maktak main Choir of the Year Lomman kan han dongani lalparem ruat ti video khani tuna khachuan ne tu zo khan lo da pal mai ni kan han shria chu lalparem ruat dan kan sunga zamina hian maktakin a thlenga kan lom le ni heting Lelte Award te hi chu ke ni thingtlang zai pol te na kan don pha pura kan lo nei lo ani nominia kan tel ve ti kan fria ti po han kan lom le maya ezanina po hian kan dom don siam ti ka chu han in chiam ila azai bol pum pui hi ron kal te kha cha kom le maya amai ro chu zanina hian ni heti za ki kan on kala nominia kan lang ve ring po kha kan lom to emani kan han soi thui lo kanga min lo thiam ula he ke ni tan chuan nominia singot choir te kan TV zai pol te ne kan lo lang ring po kha khopu kan lom to ani zanina hian ke ni thingtlang bial zai pol te na tiang choir of the year lom man kan han dong ta mai hi lomom kan ti pathian he lom thu kan sei ta meva hey thingtlang zai pol tan chuan tlai ni te chuan kan lom zia hi in se thiam phakhe lo mai theya achan chu la pakhat record tur point eizol kan on kalwang ngaya tuna kan la music video pahni kan siam te po kha remcha na ti in hetlaya kan member in nei anoma wang kan han record thil nui zakha he himom tak tak te po tam khop maya ril ruwa athara achen kallamin traffic police ten lo man thul chu tiang de una ta chu kan ni zanlaya la pahni kan record an tlang hole nal ala mixing le ma khati ve thut pui thei ani ve lova tin music video ni sela kan sa tha ni khathil thua man mo lu tu kin music video kan su zum sunga kan videographer ten men tlan ho san le ani chu tiam khopa harsa chu kan ni wangin thingtang kan zon thil ti harsa amai ro chu zanin hian hetlai huna hian choir of the year lo man kan han
dong ve ta mai hi mak kan ti a min boi pui tu zong song te a chu langa tha le tu min boi pui tu zong song te kan recording ti na te kan videographer te tin kan music track min siam sak tu zong song te chunga lo thu kan soya tin he award hi ke ni zai bol mai ta na lo ani lo wangin thim dol khotlang phung puitan he award hi kan la na ni lo me Tingdol Pastor Bia Zai Pote kan suang he mai chewa award indona ba ai ro ta ka la che ome kwe ba ta la sa me sign hello man sem tura organizing committee ten min so me long thu asai masani nominee song composer of the year nominee de lo thim saila Kumsang ay sumpi pali Lelte Award for Somthum Pathumna Song Composer of the Year at Hansu Jonathan Lianna所以填不好嘞没咱就把天放个你啊，你是不一个看，你给你拉的composer of the year te kan han lani kum khan helai mu lang hian kan lo la to a ro pui ka tia voi khat pian mana voi khat la po kha hu ka ti to te lu ne e kumina ti hian kan han la le ni a ka lo me pathian ro pui se la ti chuan pathian ina la mi pe ve na tur ta na amman hi atam ve em chuna kan tinga har sak na te boy na te chung kwa te mi mal nu na te thil sang har sak kan han to ka ma se le zani na local khom te boy ni tho korenga pathian nei tu kan ni hlo me ma kan fan ne ya har sak na huna polal pa chhot na min bu te thina she ong na huna polal pan hlim na min pe le thina chu la in thu in kan an ziak chuaka la pan min han pe a kan an ziak chuaka mi den min lo ngai thak saka an nu na thu te lo soi ve hi zana he kan award lu berani ka sia mi den he kan la te awanga lalpa ka fak ve phani an lo ti thin hi zana he khovel choi mo na he award phe na he chu award lu berani ka sia chu wangi lalpa ro pui ber se zana he lo thu a thi lu takin lel te te le a big takin he pusi din an po chaklo takin voin thleng zani thlengin ala dama he ti anga damna ala nei te hi pathian mo somna ani in ka sia ti chuan history shima lelte no panlai changa he tu nam tia pui kan ni to thlenga kan lo ngai sa de mem chin he tiang zat mai zang khata kan la the hi lal pa wa ma ni a pathian ro pui da ro se kan lo ngai artist of the year hi pakhat top thlan ni a karon pum do top dona kumsani somni pali Lelte Award Artist of the Year dong tu chu laldu saki Hãy subscribe
tu na hen ka surprise le zual lu tu ka video han ka lo cover ri ko ta ka ring lo lu tu ka hei kher kher hi chu ba chuan thil lung zong zong in lom thu kan soi ma sanga Lelte organizing committee te in chunga ka lom me ma tin ka artist pui zong zong te ke ai phu tap tak hi anom ti ka sia chu ba chuan ka ngai hlu em chu ni ti ka zaina kan soi du boka chuan pathian wang ani pathian lo chu chuan tur dang engma om lo chu ba chuan pathian wang ani ti ka zaina han ka lo soi thar de du ka lo lu tu ke award na te zong zong nominia om te pok in zavain kan om puya mem chu ti kha kan soi na sadua pathian fakle chon moina min chen reng lo chuan ti la kan san sem sakturin pilian ding pui kan some ani hianin best new artist ka kun sang ti khan lo la to chu ta chang chuan album of the year te album cover of the year te best female artist te we mo sa lo dom to ani ku ta kan ne lo me zan na han ka chang sang ka ti a ka sem tur hi kum som chunga zai thiam ber ningar ngar the chu tiang om ang chu ni chu mo om ang po ni lo ani zia la ti na zan na han la te he award lu ta hi an ha to ni a kum som chunga chol lova mi pui ma a program po ta chamya lova nei the tu mai na an tlu the lo ti top mai te ang kan ti ngam tur ama an soi phei chuanin museum ada ya ka kan di anti ko bazai thiam mo youth icon masaper zoram chanin ne na artist of the decade na da ni ro kui kan ti tak em roma chuan romzia ga chuan kan muwa en kim hi ama chan le ama wang le ama dan ti kan muwa zanina po hian heng zong zong hi ama chan le ama wang ani ti ke shia em ema pathian ming chu fokin om rose voin ni thanga hetia anga shizel da chane na ama fak theina hun rem chang te lalpan min pe chini kalong thar si a zani na po hian he award wa po hian kalong thar le a he award po hi amma ka fak na ko ma le arong ka bol na ko ka mit ti chap tu le why sen na mit pe tu mit ti chap tu ani nge do na ni ti kha ka soi le duwa ti chuan ka chum te mit support na zong zong te ka chian te mit support na zong zong te kalom ma zani na hian long thu ka soi sen lo nga amai ro chu Lelte Award organizing committee chu ma po kaloma nangmani awang te point pathian ne long thu soi ngei do na ni zani na hian ka zai min lut sak tu te program voini thanga min la song chin tu te min tu sak tu te khongai rong bol na thona hun rem chang min siam sak chi tu te zong zong in chunga khan long thu ka soya
eng kima heng zong song a hen lal paro pui pen ro sa ti kha ka soi duwa ti chuan he award lu em mai hi mizo zai thiam mai ni lo mizo lu a chuan ka ngai sa le ka ngai lut ka u ni bok ka chian nu ni bok pilian ding puin minan lan kher te hi ka ta chuan alu zual ma zani na hian in zawa he chunga lom thu ka soya hey ka hai cham ve le tu ka trong kam te chu thiam ve bia to mai la ki ma ka lo ma ni mai ti kha mai le china chu ka chani in zawa he chunga lom thu ka soya ka soi du pakhat chu pathian Krista le kan ram tan hian thei tok chua hianin ka zai zelang ti hi ka soi du ni zawa chunga la du se le pa ro mi ba se Zero Chani, artist of the decade, Dong Thea kan Swan le mai che Song of the Year award dong tu chu Christian Song Kurwa sa tu Israel la Patswan. cái bản thân sự biết ngày giờ lại hiện khẩn lòng thế bây giờ Lelte Award Song of the Year cần đông thì thu lòng con đi hết bên masai Lelte cần đông bật lại cho cần ngày sáng với đi thế là cân rèn mấy em thấy cái sợi bị zone trong bên đây lâu the mother of all awards thì là cái sợi tích đức bên cái ring này chỉ là cái đông về thì cái lâu này cho nên là những organizing committee tên hết tiếng đông thì bên khán giả hình cái lâu mà tin hết là phua tura phua thầy tura hun bên xem sắp tu cái rong buồn tui tê lá phua rồi là những Christian sung của lá bên tì tiền chốn hết là cái lâu xem ta đi tiền giải tui tu thắt tấp bát hiền bên bề tiền hàng bạc hiền bên đăng tiền bồi tấm tập sound check xem tê recording tele bên bồi tui tu tấm tập cái này chúng ta chung áp chốn cái lâu mà đi em kiếm đi bát hiền đâu quên nan đi xem là Lelte vung reng xem là bát hiền đâu quên bề rồi xem cái lâu mấy oleh Zanidakan award som number 2 lifetime achievement award dong tu kelang thanjam some Kung ni te chu na chain lo kuina lo ni na za le lo kuina ni Pathian hi fatha em zera hian tối te sui ka duwa kum sa khat zakwa song sari pali akhan pathian har tharna ka neya kumini kum somna na ni kan pui nei kum somna na ni ko ka pathian in fakna la min pe buat sai tan na kum somna na ani poka cái ni pathian ni suana suan zena hian Lelte tu ma adin tan tiratanga ka hiat ve to kusidina adin ton tan tiratanga thil chi sang sang kan soi dun sarana te rong bona kan ne ya sumia ka hiat to chúng mình award nghề mấy giấy là hiền cả đông hi cả phú là va tên organizing committee tên hết tiền đông là cái mình ngay hi cả phú lớn lớn mà sẽ phát hiện vàng cái này cái sợi đường bên chúng ta được quý hi cái rồng xuôi hết mi vàng hi
chumi nu lo ga chuan rong bolin ka va chua ka fa bek te sikul ko kal rol lo watangin amai na en kola mit tui ta hian voi tam tak ka chua sana chumi wanga pathiani la phua thiam lo kha la za le som ni chuang lai min te a zena hian chumi min siat pui tu te ilo kal kho ma in chua lo tak zeta pathian wang liao ania wangin kan pui hian adon phuzo ka ti a chan cho se tuar zong awanga le se kan tuar tu na tanga pathian fakna wa hi chuak adu chi chu wangin pathian min chi fakin om sela lelte hibun kun ha se na ja chumi ka hok buat song kum songa na ka labu chu ka buat sai ve a le na ja chu tiam buat sai te ko chu ka lo me e mani ka ba chu ka ole tun tu matan chuan khati zong kha video karon da thei alo ni le ta a Lelte Award vai som thum pathum na kum som lina gospel night kan man thei chu khati zong kha alo ni le ta a next video a chuan leng zem lamte rockte ani le to anga chung te po chu ron da ka lo tum do na in lo en le vek don nia Lelte Award organizing committee te an chunga kan loma an ma ni wangin zofa khovela omten Lelte Award view theyamin siam hi kan lom tak zet zetani an kalzel na tura du sakna kan hlang tak zet zeta pusidi na po risel na thane ya rei tak min dam pui turin du sakna kan hlan bok ani ka channel hi min la subscribe lo tam takin nom ti ka sia a min la subscribe lo chuan khongai takin subscribe button kha min lo me sak ula a thei phei chuan bell te kha min lo me sak ula te chuan notification video thar karon da piang in lo mu anga forward san ngai lovin a thei phei chuan comment te po in lo da don nia thei anga tam video ron da zel ka lo tumanga min lo clear sak zel turin ka han som bok cheu ani e Lelte Award gospel night award sem theya kaum ve wang po in kalom tak zet zeta Jonathan lian na te ka mu chak em mai life in kanin muwa khatianga hun tha min petu Lelte organizing committee chunga abik takin lom thu kan soinon le ani e in zawai chunga lom thu ka soya ka video te ronda tharapiang min lo khir sak zel turin kan som non le chewa a thei phei chon min lo force wat sak thin ula kalom le ang ti kha kan soitel non du bok ani e in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek cheuro se tunatan chuan bye bye vek ule bye bye next video kan hula vek non nia